I hublay a pi warok ki perlok ki was nyau suk wo up ye ki kubor wa palaha o new channel ki kubor ki wa kwa open snyau cha pi to ki kubor was nyau rai wa ku ki wa yap cha ar phau san ngud ha asam hadin wa jor uslap I wa da wanra ye chlai wei or khandau te tons dangi cha ki kubor Mduna ya arpausan ngut ki bro ki wadado ye mensen wa koridor yong ki hado nin kasngi Neidaw ichlai wei or khandau hapo kajala da ong da ka Assam State Disaster Management Authority ka authority da ong cho cho kale wadang tamru laksan phau hajar ngut ki bro ki wada chak ta haiti ichlai haki arphau artali ki district Dang tam ye 3000 nyaus pa khandi tali ki chnong wa em hapo namo da cha tlep ki haka wei phraphau ar hajar sans pa le hector I thawrep namo I hali I wada si nete ichlai da ong da ka Assam State Disaster Management te kam wada yo wan phi ha ini video I wada klan bha viral haki ransan social media kam waman katte I video I wada jia ha Assam hi hei wa kini ki bru da tho thau ki dei wara prakhyang yo pandep ye le niam wa khaddo ya uti wayap nei chlai kat wa waro I thau da je wei da dap lut hado kat won yo war ai wo pa ye ki paraman sem tip la da jor uslap kam ni bai te tip kamon ujia te du kini don he ki wa kwa open snyau che phi khuble chipon ye chem wan I haki khubor wada wan